Jesus cyane wavani mukorokewe hari abantu bagumye bambaza ngo nihe hahiye nimba yobore mbarangire twagerageje kubaza neza nyirizina aho hahiye hariho reka wumvirize mwimoshe nta kintu na kimwe gisigayeyo ariko abantu bari muri ro Parisien munyaruke bako baratwugururira kugira ngo turabe ko tworeka ipere biri muri ro Parisien abakorera muri ro Parisien munyaruke turi kumwe n'abasirikare ngaha munyaruke twinjire urabona ndayizamba haregeranye na ro Parisien rero ndayizamba umuriro wahereye hejuru waka kandi abana biregeranye birafatanye usimbira uciye hejuru isimbira muri ro Parisien ebana Parisien guhera urabona ko mengo yageretse gatatu n'amatare kane hasigaye yo munsi yonyene niho nzikiri kandi nayo yakiri kirasha haba kwanda yijamba ho inyuma nta ushikaho ngazimwe kuvuga umuriro hose ugumuriyo kwera ko bazimya ngaho imbere nyene aha harabana no kuri village market honyene ebana hose nta hamwe hasigaye hose zose zahiye uko monaro n'izindi ziri inyuma zihava zinatandukirirwa zigasha kubera baba ingene bashikaho kuzina nyatari kabisa byoroshe ko Imana dutabare ni iri ngaha mpande ya ntujenye ya BCB banki ya BCB aha hori isoko ya kera nyene iyi vire nyene yahiye hepfo ya hige yaho rero no hari BCB nayo rero iyo soko iyo village market yari hajya nyene hepfo ya BCB banki byoroshe kabisa abantu modoka nayo kizime moto yizi bunyene bisanzwe turafise ingorane kabisa none iju nyene kandi ibara ryamaze kugwa byoroshe Imana dutabare kabisa nta mwana w'umuntu yabishobora wapi nukuri gato uragowe vraiment atari uhoraho umwami Imana yo dutabara je ndabona ko iri nivyoroshe kuko bira ni ibintu bisize ubwenge vraiment nimba ubwenge babucuritse hehe nimba bimeze gute ntivyoroshe nca nibuka umugenzero ariko nabwiye urabona ko amasoko yose bamaze baturira rindira urero bagomba baduka amaduka nayo maduka abantu buniyari ashikiriwe nyatare kabisa none biratanguye vyoroshe byo mu Burundi vraiment cyarabuze umutwe n'intango ibintu kweri Imana nizo bikosora kabisa agubi nta mwana w'umuntu yabishobora wapi nukuri gato uragowe vraiment atari uhoraho umwami Imana yo dutabara nukuri gato uragowe vraiment atari uhora ya ngira ngo wabyiyumviye twashakaga kugira ngo abantu bagumye batubaza ngo ni yahe abantu musobanukirwe neza iyi soko aho iherereye mu mujyi wa Bujumbura ngira ngo etaje niyo muri viziyo nta n'imyaka 3 yahera bayujuje ariko irahiye iraturiwe hari ukuntu umuntu avuga ngo urira abatarabona cyangwa ngo ushoboye kuvuza kamu ngo wowe abakifite ubushobozi ubusangaha turire ubusangaha tuvuza kamu hari ibintu nyine birenga bigasiga ubwenge ukumva nawe ubuze n'icyo wongeraho cyangwa n'icyo uvuga vure mukumirwa n'akamaramazi
leta ntihomba bazasoresha abasigaye, ariko bene igihugu hano barahahombeye ku rwego udashobora kwiyumvisha. Usibye n'igihombo, kuko ngira ngo abahazi neza hano, ni isoko yari nziza cyane mu mujyi wa Bujumbura, irimo abantu bafite imitahe ihambaye, amaduka akomeye, ibintu nyine bifatika, imitahe nyamitahe, apana bya bintu vuga ngo inyanya ngo indagara, uretse ko nabyo nyine bifite agaciro kubirangura. Ariko ngira ngo iyi niyo soko navuga muri Bujumbura izwi ndetse ishoboye kuba wajya gushopingamo ikintu cyose ukaba wakironka, ari ibiva Dubai, ari ibiva mu Bushinwa, ari ibiva mu Burayi cyangwa Amerika. Amashopu akomeye muri Bujumbura nk'atatu n'iyi yari irimo, kuko isoko nkuru kuva yashya navuga ko uyu yiyunganyije ahita afatirana abantu, nawe yari amaze gufatisha, none nayo barayiturira. Ntabwo nzi, hari igihe uvuga ngo shitani iri guturira amasoko, ariko hari igihe uvuga uti indongozi zibigiramo uruhare. Ni gute isoko ya mbere yashya, isoko ya kabiri, isoko ya gatatu, isoko ya kane, isoko ya gatanu, isoko ya gatandatu, amasoko 8, ubu iyi ni iya 9 gemaze guharura nzi. Kandi iyo mu mujyi wa Bujumbura itarimo, izi ni zimaze gushya muri uyu mwaka. Menya inzego z'u Burundi zaravuye mu nshingano, nivo ya mbere ishye, iya kabiri ishye, iya gatatu ishye, igisagara gishye, byahindutse indirimbo, byahindutse ubuzima busanzwe, gukongoka no gushya kw'amasoko n'amashopu n'amaduka mu Burundi ni ibintu bisanzwe. None inzego zarimutse, abayobozi barahari, abarongozi baracyayoboye igihugu cy'u Burundi, nta muntu ugira icyo abazwa, nta n'uwabiryozwa, nta bufasha ubwo ari bwo bwose, nta n'igihugu kigikunda Burundi ngo gitabare. Se n'amasengesho, nta bantu musigaranye amasengesho ngo tugire ku mavi mushyigikire dusengere Burundi. Kwera aha n'Imana nyine irabatereranye, ni ugupfusha, ni ukwica, ni ugutwika, ni uguturira, ibintu byabaye tasi. Mukama w'ikigongo turaryambaye kamarama. Niba amasoko ashobora gushya nk'uko batwika iyarara ryo mu Butereri, niba amasoko ashobora gushya nk'uko umuntu atwika ubucafu, ukabona ibyo ni ibintu bisanzwe, leta ikabifata nk'ibisanzwe, leta nta muntu n'umwe irarengukana mu butabera, leta nta kintu yafasha bene igihugu bahishije ibyabo, ni ukubashishikariza ngo nimugire assurance, ngo nimujye mu bwishingizi. Nta kintu leta yapfa yunganiye abaturage bayo cyangwa se bene igihugu bayo. Nibara na kamaramaza, ni sinzi uko nabyita, ariko nka jewe ufite ijwi rigera kure turatabariza, ndetse sahizi mpamya ko kizimyamwoto yageze ikerera, ariko harimo abahacururiza bataha kure, bari mu ntara ahantu hatandukanye, batari no mu gihugu, abagiye no kurangura. Iri ni ijwi tuba tuzanye n'abene gihugu kugira ngo bibakure mu rujijo, mumenye ngo hahiye ibi, byahiriye aha, isoko ryahiye riherereye aha. Kuko hari igihe twe tuza tukaguha video ngo Bujumbura hari gushya, ngo mu isoko ngo yahiye, nk'umuntu utuye Inyanzarake cyangwa Matana cyangwa Ruyigi cyangwa uri South Africa n'ahandi hatandukanye, akaba atazi n'iri soko aherereye. Ariko ngira ngo twabashije kuvugisha bamwe basobanuye isoko aho iherereye neza bya vrai. Imana ibaha umugisha, ni ubutabazi. Ngira ngo rero hano no gufotora ntibyemewe, igipolisi cyahageze kiragota ariko ntacyo kiri kumara, igisoda cyahageze kiragota ariko ntacyo kiri kumara. Kizimya mwoto kuzamura uriya mupira ukamena amazi hejuru ya nivo, muri nivo ya 3 hejuru, nukuri biragoye. Ahubwo hariya sinzi ko igihugu gifite ubushobozi bwa kajugujugu, iyo bifashisha kajugujugu, kuko amazi aturuka hejuru nubwo yaba make agira imbaraga, bakazimya bahereye hejuru, aho byari kugira uburemere. Ariko niba hasigaye nivo yo hasi, kuko urumva isoko yatangiye mu masaa 12 rishya, kizimya mwoto zikagera mu masaa 3, nabwo hakaba hari igice badashobora kugeramo kubera ko hazibiye abantu bahubatse, kizimya mwoto zitabona uko ziguruka. Urumva igihugu kiri mu nzira y'amajyambere biragoye.
ariko ngira ngo isoko ya mbere ihiye ya kabiri gashya leta yakabaye yaratumije kizimyamwoto yakabaye yaratumije hokobuteri ngira ngo Cibitoki ihiye bakareba isanganya ribaye hakabaye hari icyakozwe Jabi gashya Ngozi gashya ntabwo mpamya ko niba muvuga ngo muzakingira igihugu mpamya ko niba bino mutashobora kubikingira abene gihugu umwene gihugu ubutunzi bwiwe ntabwo mushobora kuburinda noneho we mwamurinda gute kandi ari ubutunzi no kuvuga ngo icyo abanzi b'u Burundi bifuza kugeraho urabona ko bagishyikaho sendi dedefudede mwebwe ntabwo muzi ko kumva nk'izi bene igihugu barabahaga babange umuntu wahombeye Ingozi ntabwo yongera gukunda guverinoma umuntu wahombeye muri aya masoko abantu batakaje utwabo muri aya masoko ntihagire n'icyo mubaha ntihagire n'icyo mubafasha sifi nibiraheze witegereza ko uwo muntu ngo azagaruka ngo shushusheri ngo uri guverinoma nziza niba we aronera imiliyoni 100 akagenda agashyira umutayi mu matelefone byose bigahita bikongoka hari uwanyandikiye ari kurira wacuruzagamo amatelefone we yenda yambwiye ati no kuvuga byananiye iduka ryose ryahiye nta kintu na gitoya aramuye cyangwa arokoye abasahura bari gusahura nta gipfuye nta gikira ubwo abarundi bamwe bari kwiba abandi bari gusahura nikambyita uko burumva bimwe birapfuye abandi nabo baraprofisa ariko guverinoma ibi ntabwo ari iby'abene gihugu vrema niba isoko ihari hakaba harimo abaturage bahakorera barenze 1000 vrema ntigute hatagomba kubaho uburinzi buhambaye ubushobozi buhambaye amakamera ntigute ushaka kumbwira ngo ikintu kiraba cyisubiremo kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo n'agasuzuguro igiti gikora mu jisho rimwe bwa kabiri kikarimena ibi rero birabaye intanse bibaye nabi ibi nakamaramaza ibi ni n'agasuzuguro ka satani sinzi igihe nuko nabona uko mbivuga ariko twese twabuza yo ducira nayo tumira ibintu byabaye nabi uribaza kanakamaramaza kwere rero barundi kazi cyambo cyaba bose ni musenge mu bigaragara sendi dedefudede nta kuboko kw'Imana kuri muri bo nta kiganza cy'Imana kiri muri bo ibi ntabwo byigeze bibaho mu Burundi kandi abarundi ntabwo babimuye ngo bazana abandi nta nubwo abarundi bapfuye ngo Yesu ngo abahonye ameza abandi oya abarundi bariho muri nonane kombye n'ubu nibo bakiriho imitima yabo nijwe igihugu nikijwe ubuzima nibujye amasoko najya ku ngoma y'abadede habaye iki ni ibyaha byinshi n'ukubahana reka hari inyeshyamba ziyobora ari inyeshyamba ntabwo hashyuka reka nta n'ikindi gihugu ndumva mu isi gihisha amasoko arenze 10 oya no mu Rwanda arashya ariko ntabwo twavuga ngo mu Rwanda ngo amasoko 2 yahiye 3 yahiye babyozwa Minisitiri w'inganda n'imirimo yabiryozwa umwanjeniyeri wubatse iryo soko yabibazwa niba ari umuyaga nkuba wagize extraction yabibazwa koko buri gisata kigira umuntu kijejwe harujejwe amashanyarazi muri etage harujejwe amazi harujejwe ferabeto harujejwe sima harujejwe kusakara abo bose babakatira zero ibyo bintu mugenda mugaturira ibintu by'abantu umuntu agasenga karara mu mazi akabona umutahe ugashya nta n'integuza nta n'intabaza ngo byahiye ngo byaheze bikarangirira aho nyine ukajya kurimira abandi cyangwa ukajya gusegerereza bigahera bikarangira uko ibyo ni shetani idakwiye kwihanganirwa sendi dedefudede mpamenya ko nayo ubwayo nuko yenda amatwi ari mu rupfu atumva nayo ubwayo murabona ko rwose ari igisewese zambonera ku rubu murafite ijambo busi iyi soko ihiye ni Redi Tabara ni Efere ni mama 20 niba ari nabo babikoze ntabwo bashaka kubinjirana kuri uru rwego kuko hano umwene gihugu wese azavuga ati bya n'amasoko bibananira kuyarinda kuyacungera isoko igashya indi gashya cyambo cya wa wundi ubu noneho bigeze mu maduka kuko amasoko yagomba guhera neza narababwiye ngo ufite umutahe kuwushora mu masoko abyihoze mugira ngo ndababeshye
aracyashya arabandanyije gushya. CNDD-FDD ni ingoma ishaririye abarundi ibihiye abarundi kugeza ubwo bavuga bati Imana idukuyeho CNDD-FDD. Nukuri bazayisenga bazayikorera bazayuba. Ibi birabaho. Perezida akaryama isoko rya mbere rigashya ati njewe fisi imbata fisi inkwavu. Perezida akihaya ko afise byose isoko ya mbere igashya ya kabiri igashya ko kwa perezida hadashya ko kwa Reveriyani hadashya kwanda kugarika ko hadashya. Abo bantu batwika abo bantu babubakira ko nzi yuko igihugu ari kimwe ko nzi ko station y'aba engineer ari bamwe kuki mbundi mu bategetsi hadashya ko amashopu yabadashya kuki mushobora kurinda ibyanyu ariko iby'abene gihugu wa general ntimubirinde. Nukuvuga ngo haba hari ikinyegeje cyangwa se ikihisha inyuma, haba hari ibintu biri sokere biri kereke par ukuntu utamenya by'inyegejemo mwiturirwa no mwishya no mwitwikwa by'aya masoko y'u Burundi. Imana idutabara. Kandi vraiment birateye akamaramaza, birateye amarira, iki ni igisebo no mu makungu, iki ni igisebo. Izo ngendo urimo zikumariye kerega niba ukunda abarundi ntago bakundiye kubareba bashonje. Hega niba mutaka ko mukenye mwakabaye murinda n'ibihari basi. Hega niba uvuga uti nta n'igitoro nta n'amadovize mva makungu n'utwo bazanye n'utuhageze kuturinda bibananire. None ubwo abarundi mubamariye iki? Bagutoye 100% bakakwereka urukundo ufata miliyoni 5 zo kurya za buri munsi ugahembwa miliyoni 10 za buri kwezi. Bana barivuza gusa bariga gusa bana bawe ingendo ni gusa bararihirwa amatara baragurirwa impuzu. Aba barundi muri gutwikira amasoko nibo bishyura fagitire yo kwa perezida kuva ku ishesheti kugera kwimwesha kuva kuri zindano kugera ku rwembe ku rufuhe. N'abarundi babyishyurira perezida n'umuryango wiwe. Mugabo wowe unanirwe vraiment ciwe nanakikopesha ko igihugu ari Kigali ko udafata indege zideni ariko urasaba rifutu ufata indege zizima isoko. Nange nari nirenganyije amagambo menshi avamo ibicumuro reka mbyihoze reka dujye ku kivi dusenge. Imana ifite inyishu itabara abarundi n'abarundi kazi. Mana ugira icyo ukoze vraiment.